Anamonami kundo ndebu. Masobra wadeo. Nue ado wameo eko kweba ehena di ogbezan loko. Ado akwea, ado sika, ado jea, amo ado sinde do wame. Bohena name benadio nkekere gbacha si gbezame. Wabaro. Akuna zeba mfifo si le huwelo wende be no khode ba mama vanvo no se de gbemeton. Mina hanundo besere si wema ta tongo hikame izengo Hébreux Actes chapitre 3 verset 6. Ewi unando. Pierre kadoni doji undo akwea unkaro sika loa nuendo unanawe de Jésus-Christ Nazareth ton signe comme un disons-le. Mina hando mesere si wema ta tongo hikame izengo Hébreux Actes chapitre 3 verset 6. Ewi unando. Pierre kadoni doji undo akwea unkaro sika loa nuendo nanawe de Jésus-Christ Nazareth ton signe comme un disons-le. Bameno abou bonu enu le birote ton lokolo me ma ou ma nu gbeto bonu le birote ton me eblo bero direme de hu gande ya loboda zo lokolo ton lobono wa hunu ndede lobodo yi menu veme u kabi nukuno meresi agbamea do ma unan dewe bona mede olomo ne ka kumba na jiro mede to kaka dize ko usomo ewu wonu e Pierre ni do ndo akwea ndo sika amo nulo poda siche bonna nawe o nuene orena dio peta si bezan we nuene eku gan akwe esokwe si ho a mini khode alofire bu chite ba ho de hami aho da hami ana kuno mauche lengba platache ngbe danunda gbe de na no gbezantie me le na ho gigoni nko to ele o ekuna ha gbezantie me ro Jésus Christ nkoma e na ha devisa tie me ro Jésus Christ nkoma mi ko de ami do nu asaro yeme o nko susuna lobo so ira da nu utu akuno mele le 2000 Bataille gbara kuma jire ini kho susunu nwene de asoro yemeo do Jésus Christ nkoma ami atero Jésus Christ nkoma o ni mba on ton poro nu chemeo ami era chite le borizoni nkhoda nuwe da nu debude de kwame do boy won lo bodo wuwe lo mama sindi zoni yana pakwe debude gbatomeo nu